سلام بینندگان عزیزی برنامه دیروز و امروز. طبق یک برنامه مشخصی که مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان از سر گرفته است، ما در یکی از ناحیه‌های درگذشته درگیر در ناحیه نورآباد قرار داریم و صحبت دایر خواهیم نمود عید امروز و دیروزی ناحیه نورآباد. در صحبت با ما رئیس ناحیه محترم جابرزاده دادرجان پولاد قرار دارند و از استاد عزتمند ما خواهش می نمودیم که عید گذشته و امروزه و ضررهایی که به اقتصادیات ناحیه در دوران جنگ شهروندی رسیده است یا در اون دوران مشکلی که سالهای جنگ شهروندی رسیده است به بینندگان یک دو سخن میگفتند. تشکر. پیش از آن مهمون گرامی به ناحیه نورآباد خوش آمدید. شما را خیر مقدم میگویم و از اون آغاز کردنی هستم که ناحیه نورآباد 19 ینوری سال 1936 با نام کمسامال‌آباد تأسیس داده شده و از سال 1995 نام دربند را به خود کسب کرد و از سال 2003 با پیشنهاد پیشوای معظم ملت نام ناحیه نورآباد را گرفته است که اصلا از نور نیروگاه برقی آبی روغن خود مرکز ناحیه از نو ساخته شده است و البته خیلی همه ما اطلاع داریم بر اثر ناجوری ها و پاش خوردن اتحاد شوروی جمهوری ما هم به جنگ شهروندی گرفتار شد و ناحیه نورآباد هم از سالهای جنگ تحمیلی شهروندی برخوردار گردید و به اقتصادیات ناحیه ضررهای هم اقتصادی هم اجتماعی هم ضرر معنوی رسانیده شد و همه ضرر رسانیده در دوره جنگ شهروندی رسیده ناحیه نورآباد به رقم‌های بین‌نهایت بلند برابر است. تنها در یک ساختار همان وقته شوروی یک سرساز روغن که داشتیم زیاده از 45-50 هزار مول میده، زیاده از 20-25 هزار چاروای کلان شاخدار در همین سوخاز همون وقته بود که این بر اثر جنگ شهروندی همه مال، همه تکنیکا و ماشین هایی که در ناحیه استفاده برده میشن بر اثر جنگ شهروندی از بین رفتن. این تنها در یک خواجگی، تنها در یک خواجگی. اگر ما نیره در هر یک خواجگی که در ناحیه کمسامال‌آباد همون وقته و امروزه نورآباد بود اگر حساب کنین این رقم ها به نهایت بلند هستند. استاد گرامی بگفتید که تمام یک برنامه از طرف رهبران سیاسی کشور گرفته شده است. عید 30 سالگی استقلال دولتی و 35 سالگی که در ناحیه عملی شده ایستاده است. در جشن 30 سالگی چقدر انشاءات ها به نقشه گرفته شده بود و تا امروز از این رقم چقدر به استفاده داده شدن و عید 35 سالگی یک دو سخن میگفتید؟ پیش از همه ما شکرانه تنجی و آرامی، شکرانه استقلالیت، شکرانه سرور دولت، شکرانه وطن تنج و آباده که امروز تاجیکستان عزیز ما استقلالیت کامل به دست آورده، پیش از همه شکرانه آن را میگنیم. چیزی من گفتنی هستم که با طلای بلند ملت مردمی تاجیک خداوند ملت تاجیک را دوست می داشته است که از بین مردم تاجیک ملت ما ابرمرد سیاسی بر سر قدرت آمد و در سال 1992 اجلاسیه شورای عالی پیشوای امروزه معظم ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی به وظیفه رئیس شورا انتخاب شد و از روز اولی که به فعالیت سر کردن پیشوای معظم ملت وظیفه گذاشتن یا که مقصد گذاشتن که پیش از همه صلح و آرامی را به وطن، به دولت، به ملت بیارن. در حقیقت این کار اجرا شد و نتیجه همون بود که امروز از آن جمله ناحیه نورآباد در دوران صاحب استقلالی ساخته شد و اگر پیشوای معظم ملت به ملت تاجیک ساخت معماری دولتداری ملت تاجیک باشد
صلح آورده باشد. همه گریزه‌هایی که بر اثر مناقشه‌ها از دولت بیرون رفتن برگردانده باشد و بر ضمن همه این خدمت‌ها بر مردم ناحیه نورآباد، در ناحیه نورآباد پیشوای معظم ملت یک شهر ساختند که امروز به هر یک سفرهای کاری پیشوای معظم ملت به ناحیه نورآباد انشاءات‌های بزرگ، انشاءات‌های برای خلق ناحیه نورآباد به نهایت ضروری به استفاده داده می شود و در جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ناحیه نورآباد اگر 153 انشاءات به نقشه گرفته شده سپاریده شده باشد و امروز وابسته به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان طبق نقشه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد 267 انشاءات به نقشه گرفته شده است که الکی 60% انشاءات مورد استفاده بری قرار دادند و با استفاده دادن انشاءات مذکور جایهای کاری نو تأسیس داده شده، مردم به کار فعالیت وابسته گردیدند. استاد عزتمند میگفتید که در سمتی که آبادکاری‌های بی‌نظیری که در ناحیه سر شده است و ادامه دارد در کدام سمت‌ها افضلیت اساسی یا که افضلیت داده می شود و در این سمت‌ها چقدر مؤسسه‌های عاید همین مؤسسه‌ای که افضلیت داده می شود این کدام‌ها و چقدر انشاءات‌ها ساخته و استفاده داده شدن یا در نقشه هستند؟ پیش از آن ما باز به تاریخ نظر میکنیم وابسته به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که من فکر میکنم که نیروگاه برقی آبی راغون همچون فرزند پیشوای معظم ملت به حساب می رود که بهری به استفاده قرار دادن نیروگاه برقی آبی راغون زیاده از 17,000 گکتار زمین های حدود ناحیه نورآباد زیر منطقه زیر آبمانی میماند و زیاده از 35,000 اهالی از منطقه زیر آبمانی کوچانیده می شود. همین سبب بود که سال 2004 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رقم 365 به تصویب رسید و از سال 2005 تا سال 2010 زیاده از 42 انشاءات با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت، همکاری پیشوای معظم ملت نسبت مردم ناحیه نورآباد بود که زیاده از 42 انشاءات ساخته به استفاده داده شد و مرکز ناحیه در مرکز منطقه زیر آبمانی قرار داشت و مرکز موضع نو کوچانیده آورده شد و با استفاده دادن 42 انشاءات امروز مرکز امروزه ناحیه که زیاده از 350 گکتار زمین رو تشکیل می‌دهد یک موضع سنگزار یا موضعی که یگان اهالی زندگی نمیکرد و در بین این طول این سالها علاقه زیاده از 6,000 اهالی در منطقه در مرکز نوی ناحیه زندگی به سر برده ایستاده است و همه مبلغ‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا گردیدند و امروز به شهر تبدیل یافته است، این همه غمخواری پیشوای معظم ملت میشه و تحت نظارت مخصوص محترم جناب بیولی مرکز نوی ناحیه نورآباد قرار دارد. استاد عزتمند، یکی از پیشروی‌های جامعه این وابسته به بودجه دولتی است. در شما نیز نظارت اندازی ناحیه عمل میکند. میگفتید که دوامی 2 سال اخیر اجرایش نقشه‌های بودجه در ناحیه چگونه صورت گرفته است و مخصوصا اجرایش نقشه‌های بودجه در 10 ماه سال 2024 چگونه است و چند فایز شما در تاسیس دولتی یعنی از بودجه جمهوری مبلغ‌زاری کرده میشه؟ تشکر. البته خیلی من پیشتر گفتم وابسته به غمخوری و دستگیری های شبانه روزی پیشوای معظم ملت ما باید خدمتچیان دولتی، مقامات اجرایی حکومت دولتی باید به این جواب گردونیم و مهنت شایسته زحمتکشان ناحیه نورآباد است که امروز جواباً به این غمخوری‌های محترم پیشوای معظم ملت، البته ناحیه نورآباد ناحیه به اصطلاح داتاسیونی محسوب می‌یابد و سال 2023 زیاده از 82% از حساب بودجه مرکزی مبلغ پرداخت کرده میشد و امروز شکرانه از آن میکنیم که 30% مبلغ از حساب مبلغ‌های جمع‌آوری خودی اندازه‌ای که ناحیه جمع کرده میشود
12% анами хисороти ки маблағое ки аз ҳисоби дотатсия меомад кам карда шудааст. Фақат соли ҷориро агар ба ҳисоб гирем, дар 10 моҳи соли ҷорӣ маблағи андозе ки ҷамъоварӣ карда шуд аз нақша зиёд, яъне ки 139% маблағ ҷамъоварӣ карда шудааст. Сарбаландона нақшаи андозро мо ба иҷро расондем. яке аз самтҳои асосие ки дар ноҳия амалӣ карда мешавад ин соҳаи кишоварзӣ мебошад ва ноҳия низ дар реестри агар номгӯи хоҷагиҳо гӯед аграрӣ ҳисоб карда мешавад. Мегуфтед ки дар самти истифодабарии самаранок истифодабарии замин ноҳия ба чӣ дастовардҳо ноил гардидааст? албатта шумо дуруст қайд кардед. Ба кор машғул шудани сокинони ноҳияи Нуробод ин дар самти кишоварзӣ бениҳоят зиёд астай. таъкидҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат вобаста ба мақсаднок истифода бурдани замин албатта дар байни мардум корбарӣ карда мешавад ва имрӯз истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ сол ба сол зиёд гардида истодааст ва соли гузашта маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ мо ба 109% расонида шуд ва инсон дар 10 моҳи ҷамъбасти 10 моҳа маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии ноҳия ба 106.7% расонида шудааст ки то охири сол маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии мо зиёд мегардад ва мақсаднок истифода бурдани замин яке аз масъалаҳои асосӣ дар ноҳия ба ҳисоб меравад ва бар асари хеле ман пештар қайд кардам солҳои 90 аксарияти зеристгоҳҳои обтаъминкунии ноҳия аз истифода баромаданд ва як қисми заминҳое ки дар минтақаи зериобмонӣ нерӯҳои барқи оби роғун қарор доранд, мо бояд ин заминҳоро озод намоем, чунки зери об мемонанд ва дар мавзеъҳои нав бояд ки мардумро барои заминҳои азхудкунии заминҳо ва ба кишоварзӣ машғул шудани аҳолие ки кӯчонида мешавад бояд мо тайёрӣ дида бинем. Ва хуб мешуд ки вазорату корхонаҳои ҷумҳуриявӣ аз он ҷумла агентии беҳдошти замин вобаста ба азхудкунии заминҳои нав дар ноҳияи Нуробод бояд диққати махсус медод ва он зеристгоҳҳои обтаъминкуние ки дар ноҳия мавҷуд ҳастанд барқарор карда мешуданд ва дигар масъалае ҳастае ки дар ноҳия албатта бар асари бинобар сабабе ки зиёда аз 97% ҳудуди ноҳияро кӯҳҳо ташкил медиҳанд ва бар асари ҳолатҳои фавқулодда боришотҳои зиёд заминҳо аз истифода мебароянд ва як аз агентии беҳдошти замин хоҳиш карда мешавад ки анамун корхонаи селмуҳофизате ки ҳаста бояд ки дар умуман тамоми ноҳияҳои кӯҳистон бояд таъсис дод кори он ҷонҳо карда шавад то ин ки мо заминҳои корамро муҳофизат карда тавонем. яке аз мавзӯи асосие ки имрӯз дар ноҳияи Нуробод мавҷуд аст ин таъмин бо оби нӯшокӣ шаҳраки Дарбанд буд. Мегуфтед ки дар ин самт чӣ чораҳо андешида шудааст ва ҳамагон медонад ки аз худи шолидараи мавзеи шолидараи ноҳияи Рашт ба шумо дар масофаи 14.6 километр оби тозаи ошомиданӣ оварда шуд ва дар ин кор чӣ пешравиҳо дида шудааст ва таъминоти об дар кадом сатҳ қарор дорад? албатта чихеле ки ман иброз намудам маҳз сохтмони маркази нави ноҳия шаҳраки Дарбанд дар даврони истиқлол ва маҳз бо дастуру супориши назорати шабонарӯзии пешвои муаззами миллат сохта шудааст ва пештарам иброз намудам ки ҳар як сафарҳои кории пешвои муаззами миллат ба ноҳияи Нуробод аз он ҷумла маркази нави шаҳраки Дарбанд иншоотҳои нав ба истифода дода мешавад ва яке аз мушкилотҳои асосии шаҳраки Дарбанд ки мардум аз минтақаи зериобмонӣ ба ин мавзеъ кӯчонида мешаванд ин норасоии оби нӯшокӣ зиёда аз 12-14 сол маҳсуб меёфт ва бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ҳангоми сафари кории пешвои муаззами миллат соли ҷорӣ 11 сентябр ба ноҳияи Нуробод
6 иншоот мавриди истифода дар маркази ноҳия бо иштироки пешвои муаззами миллат ба истифода дода шуд ва аз он ҷумла оби нӯшокии шоледара дар Банд мавриди истифода қарор дода шуд ки яке аз мушкилоти асосии шаҳраки Дарбанд аз байн рафт ва 14 километру 420 метр аз масофаи ҳамин ба шаҳраки Дарбанд дар муддати кӯтоҳ об расонида шуд ки имрӯз ин оби шоледара Дарбанд мардум аз он истифода бурда истоданд ва дар ҳаққи пешвои муаззами миллат тамоми хурду бузурги шаҳраки Дарбанд ноҳияи Нуробод дуои хайр карда истоданд. Ва агар иҷозат бошад дигар масъалае буд ки 18 майи соли ҷорӣ бар асари боришоти бениҳоят зиёд дар деҳаи яхаки ҷамоати ба номи Иззатулло Ҳалимов бар асари сел омадан деҳаи яхак мутаассифона хисороти ҷонӣ ҳам ба қайд гирифта шуд ва аз рӯзи аввали боришот ва фоҷиа пешвои муаззами миллат суҳбати телефонӣ ба ман ба мардум расонидам ки пешвои муаззами миллат иброз менамоянд ки ман ҳамроҳи мардум ҳастам, ҳамаи хисороте ки ҳаст аз байн бурда мешавад ва ба дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар лаҳзаҳои кӯтоҳтарин зиёда аз 10 миллион сомонӣ аз бюҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда шуд ва 22 хонаи истиқоматие ки аз байн рафта буданд дар муддати 58 шабонарӯз сохта ба истифода дода шуд ва ҳангоми сафари кории пешвои муаззами миллат калидои хонаҳо ба дасти анамун шахсиятҳое ки хонаҳошон аз байн рафтагӣ супорида шуда буданд. Ба ғайр аз ин дастуру супориши ҷаноби олӣ шид ки ба ҳамун оилае ки аз байн рафтани молу чорвоҳошон аз байн рафтагӣ буданд супориш ҳатто то чорвои калони шохдор ҳатто 10 сар моли майда ҳамун лаҳза оварда ба ҳамин мардум расонида шуд ва имрӯз ҳамун 22 хонае ки сохтагӣ аст имрӯз бо оби нӯшокӣ таъмин бо беҳтарин хонаҳое ки дар ба сохти меъмории имрӯза 100% ҷавобгӯ мешаванд, роҳи асфалтпӯш ва бигзор касе чӣ фикре дар сараш дорад, чизе дар шабакаҳо чие ки мегӯяд, лекин мардуми ноҳияи Нуробод ҳам сидқан, ҳам ба забон, ҳам ба дил, ҳам ба рафтор хизматҳои падаронаву шабонарӯзии пешвои муаззами миллата дар дил тасдиқ доранд ва ман боварӣ комил дорам ки дигар ягон кас мардуми ноҳияи Нурободро аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат дур карда наметавонад. Ба қавли тоҷикон астае ки як бор дар шир сӯхтем дуға пуф мекунем. Як бор мардум дар давраи нобасомониҳо фиреби баъзе аз хоинои миллата аз дили соф аз боварии мардуми Кӯҳистон намра истифода бурдан кардан дигар мардуми Кӯҳистон ба роҳи онҳо дигар намераванд ва содиқона анами сиёсати пешвои муаззами миллата дастгирӣ мекунанд ва рӯз ба рӯз ноҳияи худ маркази ноҳияи худро ободу зебо мегарданд. устоди гиромӣ, як аз проблемое ки дар бисёр мавзеъҳо ҳаст ин роҳ оиди роҳ шумо чӣ гуфта метавонистед ва мехостам пурра шарҳ медодед ки мардум аз ин иқдомҳо аз ин ободкориҳо то кадом дараҷа хушҳоланд ё ки пешравиро чӣ гуна ба назар мегиранд? яке аз барномаҳои стратегии пешвои муаззами миллат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани ҷумҳурӣ буд ва мо шукрона аз он мекунем ки чунин сарвари хиратманде дорем ки то ҳар як деҳа ҳар як ноҳияи кӯҳиро дар ҳамин барнома ба ҳисоб гирифта шудааст ва имрӯз шукрона аз он мекунем ки бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат роҳи байналмилалие ки бинобар сабаби роҳи оби гарм Нуробод роҳи пешина дар зери минтақаи зериобонӣ қарор дорад зиёда аз 4.5 миллиард сомон ҷудо гардидааст ва мардуми ноҳия тӯли 3 сол аст ки зиёда аз 700-800 нафар оилаҳо мардум кор кардану ва зиндагии оилаҳоро пеш бурданд
و به نقشه گرفته شده است که باز پیشوای معظم ملت ابراز نمودند که کوپروکی از همه درستترین در آسیای مرکزی که طول 920 متر طول میکشد و سال آینده کار آغاز می شود و از بالای بحر نیروی برقی آبی را منطقه زیرآبانی همین کشد که باز با سیموی شهرک دربند مرکز نوی نایه بود زیبایی دیگر می بخشد. چی مشکلات میانگی در کار و فعالیت شما میکنه؟ سوال آخر است. البته تا روزی که کار هست زندگی هست مشکلات پیدا می شوند و ما فقط یک وای است که نه تنها فکری من است، فکری همه مردم کلی ناحیه نورآباد است که ما از یگان مشکلات نمی ترسیم تا وقتی که ما باوری ما پیشوای معظم ملت سویابان ملت مردم تاجیک است مشکلاتی که پیدا می شوند در یک جایگی ما حل میکنیم و تا اینکه ساکنان ناحیه را به زندگی شایسته برده رسانده توانیم. تشکر. سلامت باشه. با شما سعید حیدر از مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان بود. سلامت باشه. خوش آمد.